بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan haram Islam, jadi kita ni bihaon ha waktu long ta zaman persukuan sin guru nato mulia ha waktu ini insyaallah taala dimil kato taniyo pagpatumtum serta pengajian tungod paperkala sin kamaksuran sin paghaji insyaallah subhanahu wa taala karena mga di majat tuhalaman nato ini biya lupa aun na pindahan si mga kataan pakarajaan longta asalbihan na in kahalan bang kalamuran na sin pikilan ni wanakal na inyato aun hadya pindahan sin pagkala pag-aagama rin doon na mura-mura na waktu ini longta mabago na to in panumtum na to iban sin pangingat na to pagkala ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala yari inguro na to kalasahan amoy in tagdapo lang tasin waktu tiap-tiap dumatong hindi sin waktu ini insyaallah taala siya in tagsuko sin waktu din di Islam TV di Darul Islam Foundation amin kakitaan ha channel 50 lang tasin Sky Cable na biyayaon din ako magpalugay itukbal ko taniyo kataan kato taniyo kataan in guru na to kalasahan wayro na dugay din kan Sheikh Fahad Haris فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا أعمارهم لخدمة هذا الدين إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله mga katawtay mahuran agam Islam masih kita ni bihaon yari halauman simbulan Dhul Hijjah na murah-murahan tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan amal ibadat na to bakas nahinang sin adlaw amuin panagnaan sin ang po ding hamayadlawan sin Dhul Hijjah murah-murahan tayo maun ito dito sin Allah subhanahu wa ta'ala ipagbak na to siya rin dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta bang maya ni sabtay maun pag naikhaji sin mga katawtay mahuran iman kamaumasan na mo yato masih biyaon ha Makkatul Mukarramah murah-murahan tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in lugto nila iban sin pag naikhaji nila in pag naikhaji pa Baitullahil Haram mga umat Islam aun maksud sa lago-lago amunain tunawin in bunnal panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala karena in nagpatindog sin Baitullahil Haram Kaaba amunain Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salatu wassalam tiyawag siya sin Allah subhanahu wa ta'ala Khalilullah. Khalilullah. In Ibrahim alayhi salatu wassalam siya ini suntuan fuasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panghatungod sin pagtauhid wa Allah subhanahu wa ta'ala karena naraak kita niyo paupihan in panauhid sin Ibrahim alaihi salatu wassalam kalimpal sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran mahamulliha
tarang kato niyo katan in agama Islam ang rukun. In hati sin rukun ini mga bahasa ta rukunun amunain hag sin agama. Biyata ini sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama jaa fi hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala sallallahu alaihi wasallam bunya al-Islamu ala khams. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi Ramadan wa hajjal bait. Amu yatuin hadith kaya baita sin pangunatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam biatarang dun hayni in rukun sin agama Islam amin hag niya mapagun 5. Ikaisa niya amunin syahada an la ilaha illallah. Bimana la ma'bud bihaqqin illallah. Subay magnaik saksi. Hinamok ipon sin bunnal tuod wayroon mapatut pagtag-ipunan, wayroon mapatut sumbahon, wayroon mapatut pangayuan. Tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon mapatut sumbahon, wayroon mapatut pagtawakkalan na kasabunnalan malingkan Allah ta'ala tunggal siya. Amuinin kalimat ini mga umat Islam, lapalun sin hambuk Muslim. Dendi hadunya panagnaan, damikian niya bang siya mo'y pahadarat sin Allah ta'ala hinapusan di sa impangdaakan sin Allah ta'ala man sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam in subay malakul nato. Amun yung kalimat la ilaha illallah, tiyawag siya yaun kalimatut tauhid. Najari niya mga umat Islam, in kalimat ini, dahil hasawab niya, ussisatil millah, naawon in agama Islam. Wa nusibatil qiblah, piaunin kiblat pabaytullah, piaunin kiblat, piaunin pagjihad fi sabilillah, hasabab sin kalimat la ilaha illallah. Sabab mga umat Islam dun hayni, batalonin katan agama patunggalun sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Intanda niya in hambuk kafir apabila siya sumud pa agama Islam, di siya matawag Muslim hingga siya magsyahada lapalun sindila niya in kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Qala ta'ala fa in tabu wa aqamu as-salata wa ataw az-zakata fa khallu sabilahum. In mga sila kafir apabila nagtaubat bima'ana nagsyahada la ilaha illallah, nagsambahayang sila 5 waktu, sarta nagzakat sila sin alta nila, dun hayni matarbilang na sila, taymang hud niyo agama Islam. In maksud mga kataw taymang huran, in syahada la ilaha illallah ini, malaggo in kapaiddahan niya. Malaggo in kamaksuran niya. Karena mga katautay manghuran agama Islam, asabab sin la ilaha illallah, piapanjari kita sin Allah Ta'ala, hasupaya pun nalun tempiang daakan niya. Ini ka ruwa pagsyahadat, amun yung pagsyahadat, anna Muhammadar Rasulullah. Magsyahadat kita, bunnal tuudi Muhammad, insya yaun ipun, sarta Rasul, daak sin Allah Ta'ala, amin kya pag-amanatan niya, sin agama Islam ini, magpasampay sin uno-uno na pardaakan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. In panghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wayron siya nagbaktul sara din kaniya. Di siya manjari, maglibon, sin uno-uno na parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin siya yaun Rasul muballigh anillahi jalla wa ala. Hangkan sa sifat sin Allah ta'ala yung panghunatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, qala jalla wa ala wa wasdaqul qailin la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bunnal to din siya panghunatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu anil hawa, di siyan maglapal kaptangan, magbisara, para kala sin agama, malingkan inyan katan, dengha Allah Ta'ala, karena bukun dengha, hawa nafsu niya. Karena inyan wahi, pianaog kanya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Na impangho nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam insiyaon ipon. Di man jari pagtag-iponan. Yaqul huwa abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Insiyaon ipon di man jari sumbahon, di man jari pangayuan, di man jari pagtag-iponan. Sabab insiyaon ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay. Nung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith niya, Qul innama ana basharun mithlukum ansa kama tansawun fa idha nasitu fadhakkiruni. Imparman sin Allah Ta'ala min nabang kilalam sin Quran mahamulliya. Bunnal to din panguna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam naraaksya sin Allah Ta'ala sinhi pamung Qul innama ana basharun pamungan kanila ya Nabi Muhammad. Bunnal to din ako ini bashar manusia. Manusia, mithlukum biya sing kamu. Bimaknain Nabi, magtug, magkaon, mag-asawa, biyating kaunan sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yuha ilayya. Sa kawa na sadya, pinig siya sin Allah Ta'ala sa rayaw-rayaw manusia, hinang siya sin Allah Ta'ala, Nabi ibang Rasul, amunayin nagpasampay sin agama Islam. Wa Rasulun la yukadzab, in katan, biyay tak kato sin panghu nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam subay nato, kahakaron, karena inyan deng ha Allah subhanahu wa ta'ala. Nini katuro kun sin ikaruar kun sin agama Islam amun iqamis salah. Subay parihalaon patindukon tunayon isang bahayang 5 waktu. Dun hayni mga umat Islam lando tuod makasusa. Way manus kaanakan si Muslim hindi magsambahayang. Mataod kaanakan si Muslim nagpahil-pahila pardaakan sin Allah Ta'ala ini. Amunin sambahayang 5 waktu. Wala hawla wala quwata illa billah. Kita kuno kamu yung kaanakan nag-iskul yaw naka-iskul-iskulan. Yaon, di mambat mga kamasan na mu'ulya, mga kaanakan Muslim, yaon naka-iskul-iskulan, nakarandanan, minsan yaon na panawag-tawag sin Bilal, sin muadzin ha masjid. Wala hawla wala quwata illa billah. Pasaran nila sa jim panawag-tawag yaon. Na ini mga umat Islam, muna-muna yung kiyawajiban magbiat, magdaak, amuna yung kamasan, bukun kaguruhan. Sabab, in parman sin Allah Ta'ala, amin nabang kilalam sin Quran, mahamulliya, in tiyawag, in mukhatab fil maqamil awwal, in piya tumlangan sin ayat, in naraak sin ayat, pardaakan na yung Allah subhanahu wa ta'ala, insubay parihalaon, sing kamaasan, patattapon yung pagtarbiya kaanakan nila, dakon nila mag-ibadat, dakon nila magsambahayang. Qala ta'ala, ya yuhalladina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Yaqulu Ali ibn Abi Talib, ay alimuhum wa addibuhum. Ya kamu mga kamasan, labi awla na kausukan, sabab kamu yan in Rabbul Bait, kamu yan tagmilik sin pamay-may paghula-hula niyo na taming iniwin ginhawabaran niyo deng pinarka jahannam hatiranan huminang sin pardaakan sin Allah Ta'ala aniban iban tinggalan in katampiang langan niya. Wa'allimuhum sarta hinduin niyo sila sin pag-agama iban biatan niyo sila sin pangaddatan sin Islam sin pamiat sin agama Islam. Way manos mga umat Islam lando makasusa sabab siya na ini insa laggo rukun puasin pagsyahadat pa Allah subhanahu wa ta'ala pa rasul niya sallallahu alaihi wasallam intanda nin mga kafir syarat sin Allah Ta'ala bang sila nagsyahada la ilaha illallah sarta piatindog nila isang bahayang 5 waktu na insilayan matarbilang na sila tay manghut niyo fa intabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din in mga sila kafir bang nagtawbat, nagsyahadat na la ilaha illallah, simud pa agama Islam. Sarta, tiyunay nila isang bahayang 5 waktu na insilayan matarbilang niyo na sila tay manghud agama Islam. Way manus bihaon, makakita ka Muslim, ang anak nila magsambahan Jumat da. Bihat to raisab in ama, bihat to raisab in apo. Wala hawla wala quwata illa billah. Isang bahayang umat Islam, subay parihalaon singkatan. Sabab hinukuman na parduay. Intanda niya hipabiat, inkaanakan. Haum mo nila 7 tahon subay daakon na si Maas, anaron biyak sahun.
hasupaya sila lumasa magsambahayang. Karena insambahayang mga umat Islam ibadat sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala, hatiranan sin sambahayang ini mapinig mo yung kafir wal simbukod. Al-ahdul ladhi baynana wa baynahumus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Imparsilangan sin kafir ibang simbukon kafir. Imparsilangan, impiagbiddan sin muslim ibang sin kafir, amon yung sambahayang. Na isisin timinggal sin sambahayang, na nagkupur na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin mga ulama, fihi wa'idun syadid. In hadith yaon nagpatarrang kato, nagbanda, sabab, tiyatagamahan sin Allah ta'ala siksa maulul. Hisiyo-isin nagpahil-pahil sin sambahayang, yato nagpahil-pahil na. Amin timo na isa pahil-pahil. Fawailun lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun. In wail, yaqulu Abdullah ibn Abbas, wail, wadi fi jahannam. In wail yaun tampat, halawang sinapinar ka jahannam, pagsiksaan hamanga sila tao, pahil-pahilin pagsambahayang nila. Nabiyad diin na maray, intaw di magsambahayang. Murah-murahan mga kamaasan, mga katautay mahuran, hidayatan kamu, magsambahayang. Hidayatan ing kaanakan na tukatan, patay maun, palasaw na sambahayang ini. Kana, ing kauna si mga sahabat radiyallahu anhum wa ardahum, labi awla na to di panguna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bang mabutin sambahayang 5 waktu ini, yaqulu Aisha, taqulu Aisha radiyallahu anha, lamma su'ilat, biyaddiin long niya yung paghinang. Ya Aisha, ya sumuman siya bang uning kakahinang. Sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam halawang bahay niya. In jawab ya Aisha, wa kana ya'malu mihnata ahlihi. In kaunan sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam long ya Aisha, na maghinang siya sin hihinangon halawang bahay. Sa kawa na sadya, long sin Aisha radiyallahu an, ida sami'a al-adan wathab, banglaw niya karuwanin bang, wayroon nakakilahan niya. Mag-us-us, magtuwi, tumunay sin sambahayang 5 waktu. Adapun yung kaanakan na to, wallahul musta'an, Allahu ihdina jami'an ila siratul mustaqim, bang man kita niyo hidayatan kataniban patatapon haran mabuntul mga umat Islam. Way manus kaanakan si Muslim di magsambahayang biyaon. Wala hawla wala quwata illa billah. Naamoy ni subay parihalaon na to, karna hikarwa siya rukun sin agam Islam. Ini kato mga umat Islam, amunayin pagzakat. Way manus kuriput, hazaman na to biyao. Mga Balkanan, labi-labihan. Sambat na ko sinamukuro yaon, bangsad dyan nagzakat katanin Balkanan, din di haula tadi kita maghajat naman tumayak 5. Mga yu partamangan, karna ipagnapaka, haran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataw din millionaire, billionaire kato, sa kawa, aun din kanila magzakat, bukon na aturan sin sara. Katoy kuno, magzakat ako lang na pa madrasa. Izakatan, madrasa. Na pagzakat sin alta, aun aturan mga umat Islam, bukon biya sin sadaka. In zakatul mafrudah, in pagzakat, taga siya sarat mga umat Islam, zakatan in unta, zakatan in sapi, zakatan in kambing, zakatan in urudot tijara. Amuin na amuin pag-business yaon. Dami kiyan niya, zakatan din sabihin, pagtawagon nakadain, inakdain nini, at o nakadaan, in pagtawag, inakdaan nini, mimbulawan ni masin pilak. Hangkan sa, ini subay, mga subo, mga sila, taka pilak, taka alta, amuin imawot patupungan, atau panisab, in alta nila, subay nila tuhatihon. Karena mga umat Islam, matahala sadya, hangkasasaat, in pagtukbal sin zakat, na tumtumay ni kauyan tiyatagamahan na kausin Allah subhanahu wa ta'ala, siksa maulul, dito hadarat sin Allah ta'ala, karena along sin Allah ta'ala, walladina yaknizuna al-dhahaba wal-fiddah, thumma la yunfiqunaha, fabashirhum bi'adabin alim. Na, in mga sila, taga-alta, taga-bulawan, taga-pilak, imawot in alta nila, panisab, patumungan si zakat sakali, way sila ng zakat, babashir bi'adabin alim. Baitain na sila, tiyatagamahan na sila sin siksa, mauul hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pilin saon sila sin alta nila mga umat Islam, yadan billah. Ini kaupat rukun sin agama Islam, amunayin pagpuasa bulan Ramadan, kawantag siyam adlaw,
atawa katluan adlaw. Sa mataod na sumulang doon hay ni mga umat Islam o na naghaylaya muna. Inda jinis na yung pag-aagama sin manu siya amin di tumay masinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, illam tastahi, tasna ma syi't. Bangkaw di na maingat. Maluman. Masipog pa Allah ta'ala na paghinang na ko sin kabayaan mo. Na amoy natin ikaupat rukun sa laggo-laggo hag sinaga may Islam amo ning pagpuasa mula Ramadan. Ini kalima mga umat Islam amo na yung pagnaik haji pa Baitullahil Haram, Hajjul Bait. Yung pagnaik haji pa Baitullahil Haram mga umat Islam tagari sab sarat, tagari sab waktu hangkan subay ang paruhon marayaw sin mga sila amin magnaik haji pa Baitullahil Haram hasupaya taimon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pag naik-haji nila. Na may kita mag-haji mga umat Islam, aun maksud hanggang kita mag-haji. In pag-haji pa Baitullahil Haram, in putti sin pag-haji pa Baitullahil Haram, amunin tunayon mo, in panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karna, piatindog in Baitullahil Haram, hasupaya di pagsyirikan. Hasupaya punnalun mo yung kabayaan sin la ilaha illallah. Hangkan sabang mo jagahan katan, illapalun, sin mga sila magnanaik haji, manunjuki yung patakbir, ini panglaggo ipallahu ta'ala. Dahil naman magtagna hamikat, dagpak pa Baitullahil Haram, sambil adlaw tarwiyah, sambil adlaw arafah, sambil mo inasadya sila maripahula nila. Intanda niya bang sila mag-ihram na? Amuin lumapal na sindikir, amuin lapalun na pag-ihram. Long nila labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mah laka wal mulk la sharika lak. Amuyatin lapalun sin mga sila magnanaik haji. Labbaik Allahumma labbaik. In hati sin labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, siyambag na mo na yung panawag-tawag mo. Sinsambag sa rayaw-rayaw. Bihat ng mga umat Islam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Ini kau yan mahasud ki matunggi, wairun sa kutumu ya Allah. Na bimana mga umat Islam, ingkatan magnaik haji, subay nila tinggalan ingkakay ng syirik. Sabab, nang janji na sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, haliapan nila, sindi nila na sakutuhanin Allah subhanahu wa ta'ala. Naangkan sa mga umat Islam, pag naik haji pa Baitullahil Haram, malaggo to din pahala niya. Hay sin nakatunay, sin matan pag haji, in paid dahiril kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan alta piag napa kanila naghaji, gandahan kanila sin Allah ta'ala lipat ng lipat. Intanda niya yung mga sila magnanaik haji, tiyawag sila Duyufur Rahman, bisita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in hati sin hajj, bisita. Nahangkan sa in hati sin hajj yaon, haji atau hajj, in bisita saon, bukun saon long mataas yung martabat niya, dahil nga kaibanan wairun nakapag naik haji. Nahangkan sa ayaw man mapaham sin kaibanan, in pag naik haji, timubtub dito pang kupya sadya. Na in pag naik haji, bukun kupya atau sulban. Tawang di na tumawag kayo mo yung tao haji, dugalan na ko, bukun biya itong mga umat Islam. Karena in pag naik haji aun, input niya tuod, amuin kanyuk-nyukan niya, in sa lagu-lagu na hinang sin nag haji, kaya tunay na panawhid sa hunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena limapal na siya sin, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, bimana ya Allah, siyambag na muna yung panawag-tawag mo, sambag sa rayaw-rayaw, hangkan kami namisita, naghaji na mari, unal tuudin ikaw yan, Tuhan, Allah Ta'ala tunggal kau, wairun sa kutumo, di na kami magsyirik kapag ibadat na mo, di na kami maglabot pa mga tao patay, di na kami magsumbay, malingkan tunggal kay mo. Bihat, mga umat Islam, yung maksud niya, di na kami mangayo, di na kami mangindua, malingkan tunggal kay mo. Nahangkan sa mga sila nagnaik haji, pag-uwi nila mari, way nila tiyunay, in kalimat liyapan nila pag-haji, na wairun na bunnaling pag-haji nila mga umat Islam. Nahangkan sa suway parehalaon si mga sila kamasan na mo, in pag-haji nila karena mga umat Islam, in pag naik haji ini maluo. Ini
malaul. Sa minsan dining kalaulan, di mo ka na naman. Intanda niya makaan, imbaran mo mag-ibadat, karena inkatan waktu mo yun na usal siya hapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtakbir, magdikir, mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sa nagtatawa pamura, nangingindua rakaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Singkatan karayawan. Magsai, pasapay ban marwah, liapal mo rin kalimatut tawhid. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amin matarang dua ala palo na sapay ban marwa yaon hadi pa ko makapagsay manginduan akaw humarap pa Kaaba. In maksud sin dua ayat to nang lapal di sabkaw ya ko mo sindi na ko magsyirik. Tunggalon mo yung pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na alhasil mga kamasan na mo amin mga kiaridjikian kanug haraan sin Allah ta'ala nakabisita pabaytullahil haram murah-murahan parihalaon ning pag naikhaji niyo. Murah-murahan ayaran niyo, inamal ibadat niyo, amin nahinang niyo, dando na habaytullahil haram. Karena nung si mga ulama, pasiat, tiyan may pag naghaji sinang katao, apabila pag-uwi niya, pahula niya, simungin karayawan niya, simungin dayaw niya. Tinya, simung pa imbasag niya mag-amal ibadat, inya to, pasiat sintiyay may paghaji niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naangkan sa subay ayaran. Ayaran, in pag naikhaji yaon, karena dridjikan kau sin Allah Ta'ala, tiyawpikan niya kau pila sa jadeng ha mga Muslim, nag-angan-angan, mabaya, gumiik, mamisita pa baytullahil haram, sa wayrun kiadar, wayroon sila, tiyawpikan sin Allah Ta'ala, wayroon sila dihilang kusog, tumunay sin pag naikhaji pa baytullahil haram, sa gawa, in mga sila kamasan na mo, amin pini sin Allah Ta'ala, ando kayo parihalaan mo in pag naikhaji niyo, tinggalin niyo in pag hinang di kawayan sin Allah Ta'ala pagguy niyo mali pahula sin kita niyo karena aon deng hamanga makabatal sin pag naikhaji sin nabuk Muslim lamod na rin ito minbang mo sa kutuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala nalarakatan na malibadat mo na dun hay ni mga umat Islam hanggang sa piatindugin baytullahil haram hasupaya tunayon in panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hawakto niya mayan na ukabnain Makkah, simud siya pa baytullahil haram, simud siya palam sing Kaaba. Na pagsud sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dito yung mga barhala. Sambil amin dagbo sin Ibrahim, biasa rupa sin mga Arab, intanda sin kimarok to din kasyirik nila, biag bagay to sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kataan, iban sin pagbasa niya ayat, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. In maksud di matong ning kasawunalan na sa munag to ding kalaungan dira ini tumattap iman kumakkal din di habaw singgumi. Alhamdulillah Makkah di nen kapag syirikan sambil paadlaw kiyamat mga umat Islam. Alhasil in pag haji na amuyat to hangkan to patunay yung kato sin Allah Ta'ala inyaon daakan niya hasupaya mabunnalta in panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya kaingatan sing kita ini kita yon ipon to isin Allah Ta'ala hangkan sa mga sila nagnaikhaji matutod pangadyan makawa nila muna igon kay min takabbul di ko man jari magbadyo asabo ko la mihram sama sibukatan in panamong sin mga sila magnaikhaji amuin tapis dayaw tapis patasi man tapis pa pababa sama sibukatan wal na puti katumtuman mo ini kawayon to isa putunda. Mataon mga umat Islam kapangadyan in makawa mo magpatumtumtudin kita ini ipon sin Allah Ta'ala subay huminang simpardaakan niya na murah-murahan bang mayan patatapon kita ni halang pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta palihalawon sin Allah subhanahu wa ta'ala in baytullahil haram lamod na masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam lapay na masjidil aqsa murah-murahan ridjikian kita sin Allah ta'ala magbalik bumisita pa baytullahil haram pamasjid si Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil pamasjidil aqsa na magkita dihilang pa sin Allah ta'ala kawuhi mangman magbalik na palom sin pamarinta sin mga Muslim makawa nila balik in masjidil aqsa makasambahayan kita dito hadi pa kita dagpakan sin kamatay na murah-murahan mga kamasan na mo pagbarakat ini daw Islam iman sin kamasan na mo katan amo intimo ko hatiranan nini labi aula na hamuk maas ko hamuk magulang ko ini hamuk taymanghud haagama Islam, hambuk maas sa pag-agama, iba na umul, murah-murahan di lang pa siya sin Allah Ta'ala.
أسأل الله جل وعلا يرزقه الصحة والعافية وأن يحفظه من كل فتن ومحن ما ظهر منها وما بطن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah sa dayaw-rayaw pagpatumtum kato taniyo in tungod paparkala amoin sa halka-halka ibadat karna amo na in nasabot at tawad long tamahinang dunhan katantan inamoin hihinangon sin rukun Islam 5 alauman niya karna yaon nakasud katan alauman sin Suratul Hajj in pakaradyaan tungod paparkala pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sambil nasabot sinamuok lang ta Sheikhul Islam Ibn Hajar al-Asqalani in lang niya nakabidda in Suratul Hajj doon hayan sabab sin nahimpon doon hayan in inaan singkatantan ibadat halauman yan ummahat al-ibadat amuna in sambahayang, in puasa, in zakat, in katan long tanasabot doon haon sabab labi-labi na tuod haamoy in hikasiyam adlaw long ta amuna in adlaw arapah na sa lagu-lagu ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagpuasa ron hawakto yan na bang nahinang si mga sila amoy in long ta wala nakaabot madto pa lugar yadto karena di hikaabot long tayo alta nila iwan singin huwabaran nila at inaway gaos na inyadto bang nila kaya atin na kaya pag-amalan inamin tungod pagpuasa yadto na biyeta sin ini Anas ibn Malik in adlawan sin adlaw arapah biya siya sin nakapag-ibadat hangpo ngaybo adlaw inamoy timbangan niya. Sarta lang niya inamoy hangko adlaw panagnaan sin ini bulan haji in tiap-tiap adlaw yadto hangka adlaw yadto nakapag-ibadat kauroon na in yadto lang ta in timbangan niya biya siya sin nakapag-ibadat hangibo adlaw. Amo adto in timbangan na mga yan Allahu Ta'ala ray magkanta kaamuin kadal sin pagda sin tiap-tiap ipon haamoy in hinang niya bang muna-muna rito amin biya simbeta niya ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala in amin kakahinang karena amuat tuin ini urulon singkatan laung ta bistahan sin amal sin ipon in subay siya ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala biya na sinaginiyayat to in tungod paparkala amoy in ini paghaji iyaon na sumanggup ka pa Allah subhanahu wa ta'ala in katan sing kaptangan mo suway na sadya tunggalon in Tuhan Rabbul Alamin at inya kuma kita sin sunnah sin apo sin mga karasulan amunayin Ibrahim alaihissalatu wassalam karna in siya way roon ini halong sin jantung niya bukun tiunggal niya in Allah subhanahu wa ta'ala katan sin waktu misan unundaakan sin Allah ta'ala akaron niya ra sampai dia akse papasumbay inanak niya na inyad tuhinang niya rasabab sin mahal ka kaniya in daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala misan palong ta amoy in jantung niya in amoy makananam sin mabugat in siya agarun niya ra na sabab ito in Rasul sallallahu alaihi wasallam limukat siya sin amin mga yadto sarta bukon bihad to na bugat sabab na giyantian sin Allah subhanahu wa ta'ala sin amoy in kiwas in anak niya anak sin Nabi Ibrahim asabab ito na hinang masunna haamin kita niyo katantan umat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam in hati niya ini kiwas dakuman in sumbayon na to bukon na anak na to bang baha amin wala na pindain ini sarak sin Allah subhanahu wa ta'ala na matawad sa magpakapamunglong ni bukon na saan ini pag-ibadat patuhan ng dianahan bang binsa na unta sambil anak ta sumagawa in Nabi Allah Ibrahim wala misan kimunutin kilay niya hatungod sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala bihad to in pamawbog si mga sila nakauna
den kato taniw katungod pagkakama ang kanna at impusin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy in longta ini tuk nila in dugo nyawa nila hatungod sin pagkala pagkakama na bihad to yung mga sila mga katote manghuran na in kita niyo murul kita niyo haamoy lipa sin pamuhon nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam karna doonhan kita makadawhat sin sa rayaw-rayaw tutong basanding Allah subhanahu wa ta'ala amin biya si beta niya yung mga sila nakaaga din paghaji nila amin aturan piyang daakan sin Allah ta'ala sarta piyatarang sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam muy siya rin haula sutsi pahula nila amoy in tiaykuran nila biya sila sinyang papiyat anak nina nila na kita to ito mga katawtay manghuran sarta yung mga pahala long tamadawhat sinambuk Muslim balkala-kalaan ini matarang kato taniyo in hambuk amal kimukugdan in yato lipaton sinallahu ta'ala maghangpo sarta inangpo lipaton pa ini 700 in 700 lipaton pa pilang kalipatan na hasawabit to paamuhon na to din ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala na in kamili amin majlis ini 5 kadya kami daan supaya kami makalamod si mga karayawan dahil haran pagpatuntong kato taniw katana supaya umamu inhinang na to insyaallah subhanahu wa ta'ala minsan da kuman habihad to amoy in makahampit in kami rin di amin majlis ini karena in amin majlis ini hambuk dahil sabdeng ha mga sarayaw-rayaw lugal amin biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iniri kami malawong mamayta in lugar ini biya siya sin jambangan sin sulga say kung biya to in long niya at tinerong aun doon karena in pagbisarahan ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala amin hasupaya makaamuin hinang si manusia bang kamulong niya makadungog atau makalaway haamoy in lokal yan na hapit kamo puso dahil ha mga ini kianom niya runhan. Hatin maksud doon haon amo na yung pangadjian hipag tukbal si mga kaulaman na to dahil di ha majlis ini na murah-murahan in lokal-lokal na to ini papagbarakat doon sila Allah subhanahu wa ta'ala karena in pag bisarahon doon ha ini amo na in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam murah-murahan papagbarakatun kato taniw in waktu na to harihayaon iwan si mga waktu na to asusungon murah-murahan in kamuyan amo hindi majakasin ini waktu tiap-tiap waktu dumatong in amo in pangadjian siyo-siyo na sadya rin ang mga kaulaman na to dahil di amo hindi mihil kato taniw pagpatuntum insyaallah subhanahu wa ta'ala karena yung pagpatumtum yan, maparihara in kalugian na to din di hadunya ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na ibalik ko pa ini guru na to mulia amoy in maghatam sin pangadyan na to waktu ini bandua palitapadda awos na to na alhamdulillah ito na mga katote manghuran in Sheikh Fahad longta in siya ini na nagdararay sa longta aun day sub kaya kaputan niya lugal, damikyan in lugal kaya kaputan niya yaon na wala siya nagbidda iwan si lugal ini. Sabab na inyaon pag ini iipatan day sa sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga kabataan namin mabaya biya mga kumati mingat doon hayaon dahil haamoy in di pa makaingat mamasa sambil makaingat na mamasa sambil in kasungan nila amin mahinang sila ulama dahil sa pasusungon insyaallah subhanahu wa ta'ala ma'had taqsil ma'had taqsilul ilm na murah-murahan inyato at inya manghindua kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in mga kalukal-lukalan yan amoy in papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala katantan hasupaya in hula na to amoy in makadawhat magbalik sin kahamungayaan, kasanangan, biya si mga timpo, si mga kamaasan na to, amoy sambatanda, manaw in hambok taulihan, sibo da adlaw iban sin tungadom, amin wayroon lang ta paghali niya,
iniha amin karinsanaan sabab wayron mag-inuino tao biya mga maminasa ataw maminsana ataw timipo ginya to katantan naglalasala sa mga manusia ang mga timpo na kaunayad to na mura-murahan yung mga yan dumayaw magbalikit sa Allah subhanahu wa ta'ala wayron nahinang sabab lang ta in sabab hadya pasal sin makusog in di mga pamaubog sa mga kamaasan na to at tungod sa pag-agama misan peng kaawnan biya wala datuon nakatao din ilmo nila sa sumagawa misan tiyo-tiyo in ilmo nila inyan to biya bukan nila marayaw iwan yung mga sila hahalga-hialga magkaukahilaw ta karna na yung mga kami ni nakalaway si mga timpo na kaunayad to amoy in misan lang ta bukon na biya sinamin kawiyaksahan ta amin bang magbakbihan assalamu alaikum alaikumussalam sumakawain sila magsakina siya inahi amin lang niya na ikaw saan na lang niya huu na maglaway na tuwan bihag to ini kamaasan ta na kaunayad to na habihayaon aon pindahan niya pamarayaw amin bang magkitain muslim iwan muslim magsalam sila alhamdulillah na murah-murahan in kasalamatan nito sumaplag kalon sinula na to insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan tukbal na mo in kasila sa kanimpatan halapan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.